Mai mo mai le tunu o lo e mai mo mai se polo kala me fa pito o ta o oi malo o le nei polo kala me o se tu fa ta singa le o lo ta i muai e official le so upo al malo fa pe le savan o wale ta longo ina ma le fa ala u lo ai o nisi o atina ia po fa amtaranga po e tawa o na sila fia le atunu a wafa manuanga ia ma le so fu maua o le terminela e avea le ne ava noa e whaala uloa tua. Ia o le mtanga ruenga o le soifua malolo ina. O le a amata mea i le nei wha moe o ngā e pei o ni sila fia. O le tasi ne o wha taua o wha mua e taua po i wha Peritania o le priorities. A le whainga malo o lo ia ine. O lo soifua malolo ina. Ngā e momoli e tuai le nei ava noa e whawhitai e lau fionga. E minsta o se fua maloloinga. Lau fionga whalasi, tonga manga, ta fito. Sele il wha noa mai o lau taimi. A wale nei wha moe malolo se fua. Se fua manuia lau fionga nai. Ai mai se fua i le waenga tele o tātou savali o tātou malo. Ai mai se ia ofisa so upo o tātou fionga il Palmia, ma le tātou malo. Mauli le ngang whawhitai lau fionga. Ia e mai se fo ia le whailo inga le so. Ia ua pei ua. Ia i fo le nganga il whatawa ina o neimtanga reka. Ai vi ia le tua eis teimi ia o na whatalofa le le tunu. Ai mo nei a teimi. Ia whawhitai tele lau fionga ma le tātou wahenga whasalau. Ai mai se fo lau puerta. O le tātou waenga whaapitoa o le savali an malo. Whawhitai lau fiong. Ia tonu mo le sila fia le atunu talu ai nei. O le ana asia ai. E le komiti o le atina e al kapeneta. Le vaenga le pe o le vaenga au tū lea o lo ova ai. I atina e fuafuanga ma mau. Ia mani atina e. O lo mana o mia le toi wha le leia. A wale wha asa fua atu le au aunanga. Mo le atunu. Ia, wale lilo po il silfanga la tunu. Wa te lea wha mtalanga ala tua. E alua na ile au nanga le tau tua. A le tatou whale mai te le mto tua. O le lana sia iloa e le komiti. A wati na e le kapeneta. Sa taita ia te maita ia Palmia. La fionga le sa whapito. La fionga fiamena omi mta afa. Le asinga lea. I le mātou mai tau lau o fionga. I nei māsina talu ai nei. Olo le kere o lau whaitio, le kulanga lea i le whalemai. Ai mai se ale e malulu. A le pe e māua atu. Ua lewa o na ngā lulu e puno wa i le pulenga. E au noma se tala po se tani. O le ase au te lenga o le nei. Ngā luenga o whaatino le temini. A wala wale atunu ulau tele. A lo whawhitai ngai. Ai le ia watua sa whamtalanga e mua na whatalo whatu tapo inga Samoa wao. I lo te tununga le atu e le tu e tala ina ma malu. Ma pa ia o Samoa, pa ia masani. Mai o pa ia e le mawhai o na to e au tala ina e se poto. Ai leila watai au fau. Ne nei aso fau, ma le nei pol kalame fau. Ma lo whawhitai, vi ia le tua i le tapo inga le atunuu. Ia mai se fau i so stangata soifua o whafonga mai i a Samoa i atunuu i whafo. I le nei pol kalame. Ia e whatalo whatu ma e ofo lo whatu. Ia ale ministar soifua maloina, e vai masui o mtanga ruenga soifua maloina. Ia e ofo lo whatu ma whatalo whatu. Taluai ona o le tātaimi o tūtuli lau fionga e moni al whaafisili. E moni al whaafisili wa e pe ona e se fia. O le mea sili na ufia lau fionga nai. E le i ai se teimi na umatu ai le fontanga al palmene. A alwa yaso ana so ai.
lea na whaatino ai lea se singa lea a komiti whaaptoa an malo pe o nao fi ai minsta ia mwhaululunga umo mtanga luenga. Ai maise, e tei whono ai le fionga i Palemia. O le anganga silin ta ua lea waitele ia mea salanga il mota, e le mamalu o whaipule mamalu, ia e maise fo ia le whono mamalu o Samoa. E le i whaingo fie, mai e le o se mea whaingo fie, o na taum whai e tali atu i tua inga, ma wa e mamatu ia. Ale mota o malu. Ia le ngata fo i lea o le tele o nisi o whasalaunga sai newspaper. Ai maise fo i nisi o tato social media. I tua inga lava i whale i tonu o whalema. A le me siri no whawhitai, na moli mawina. I le asesinga ta aua lea. I le savalinga i alea fo i sai ei lau puerta e maise fo i lo tō mamalu. I lea fo i wha moe moe. A le mea ta aua lea leo ni mea wha lilo lilo. O se mea sili na o vii mo fia fia ai. Ua tali ia whaatasi lau tali i mota. Ia male moli mau. Whaululunga mtanga renga mista mise Palemia. I le moli mau li savalinga lea sa whai. O le mea moni lava ngai e le o se ngā luenga whaingofie mai e moli mawatu. Te le swinga ua te ifo i le mtanga ia le asesinga ina ua savalia falma iato. E ai lisi mau whapea au mai mea nei o mau mai newspaper ma nisi fo i social media. Ai falma i o le toeanga. Ai na matua mtau tia alwa ai ngai le asesinga lea. I le telo ni swinga sawa aia. I le matango fio tapenanga mtanga renga. Sa ngā luengu ngula vai tua o le ata. Ai maise, ia wa tele au teime mai whaitio ngai pepa. O te whisotai ma ou. Ma ou tala noa i lau CEO ai maise pulenga. Iai nisi o teime mātou tala noa. I tūlanga pe o nei ailenga lua ina. Ai maise, ia le toi whafo i o nisi o vaenga o le whalmai ini vaenga le lei. Pita i la i lea teime i lau fionga ngai. Ia lea sa mo o lesi tua inga tele sai e o mea ea malu. Ai sila la i le ea fau le ua mawhaina tu e tu i tono whalemai. E limo sifu tolu le a whai o le ea fau, ai maise la alo whanga solo pea. Ia tatu ea fau i to tono o vaenga o lo mo mia. Ai maise lava woa tolo o ta o toi ngase ngase. Ia ai maise fo i tūlanga o le wha le lei o whaleu i se tulau. Ia pa pi o mea ta ua lava ia mo mea ia mai malosi e social media ma tūlanga pe o nei ai tusinga i pepa. Lau fionga nei e ese le wha moi loto mea o tua inga e mese fo inga luenga. Sa au tali lava i le mota, i le alo le minsta i se ato se la au. Mai le tau whai e puni olo pe e o esin fia fo i ta longa le kititi o Natal tangata puni olo e alo luape ai pe ai olo e o tangata ia e manino lana e le mawhai o na ina se metasi le mea siling tau o le moli mau o le fono la le komiti le whaptoa tato malo o tele ia swinga le leiwa ia i whanma ia mai sa whasolo lava tato a singa i tonu o ward ia ai mai se lava ward o to ingasangase ia ma le tele o mea wae o nei fausanga uma peo na uta ua fo i mota o te le tua ia le malo saina ai o le fausanga na fau e lato ia e lave fo i on fai e fo i on tele i maua ale au vaenga e whapitoa ia matata ia o le tele au mea e pe e inga ngana saina le mwhaina lato whaaliwina o le mea silimita ua ia o tau mwhai lato i se whainga whaingo fie ina ia mwhai o na whaawau pea le tele o nei tau mwhainga e whaalilei atiri le ea maru le si vai meta ua nanai vea fo nei teimita Paul Kalame e latu e le whautuanga i le tato tunu wa le tele o tatangata e latu lo o fōuma o le mole maulea mai i te ngata ngā lue Tau mawhai sau whai loa
e omi le remote. O latu a fai o malulu tele, ua tau fai e sui le. E o foi la i tātou fale ui. Tasi le mo mau me tanga ren. E toi whaaleanga e tātou tangata. Te le fai atu la a mea ua alo sa whamtalanga. Ai tasi nā mea mtau tia le iai. Ia ele ngata le whaaleanga o nisi o mea tō tino o uman whau. Ai toi o ma ave mea tō tino. O le mea mtau tia nai le alo se tala lau whionga nai. O le mea tā ua lea ina ia mawhai o na mai tau le tino. Ma whaafonga mai. I le tele o lave lave. Ai mai se fo i mea la ina whain. O se mea o le lei. Ai toi whaaleanga e tātou tangata. E le ngata o e mai maupen whapea na o ngase a wae. Te mantua fo e o le ala utang whain matung tanga ren. Ia toi whaale lei a tili le mea o leo ina whalmai. Security. Le fo i la ua mai tau ina. Ia taun toi fo i wa al whautuanga na in pulenga. Toi fo i level whalmai. E alao na ali tasi tangata. E wa ia ngase. Ai mai se fo e ave ino tau mawhai tono whalmai. Wa tasi e me sa matua manai al pui. Le ala ua, o telefo o tangata nai. Watu ai tando mai nai leo. Ia, o fia misa. O le winga leo tangata. Ai ile vaenga atoa la laine i te ua umisa u whamtanga. Pela ata o vaenga. I tūlanga o mea sa whaaleia. Tele i o mea u whaaleia. Sa walia i vaenga uma whale whailele. O le whale o tamaiti. Ai mai se le poila. Malutua fo i le poila ia sa lua. Ia lesa ta lata lui nei le poila fo ua uma o na whaatau mo ngā luenga whai ale mutanga luenga. Ia le fo ila ua iei le whale ua whapitoa mo le poila fo. O lona winga. Ua tolu ai nei la ia poila i tua i aile. Ia le whalma. Tātou whaasolo atu i isi vaenga pei o mea o loo whauina mwhapitoa mo le okseni. Ia lea fo i sauta tala ina le vaenga lea sa tala ia le okseni. Ia lea tau whaafonga i tala a lātou o loo whengai mai a vaenga. Se lau i le lua se lau whangu ea. E mwhaina utu le aso. O lona wina. Wa te le lava le whale o leo ma le sefe. Se i watu le malu le tuno. O le tātou ea. Mo tātou ngase. Teimi fo i al COVID. Ia e tele ina. Tongi pau le tātou mtanga luenga le vae. E ave ia tātou empty se utu mai tuila. Teimi nei. Ia ua whaaleina fo i ngā vaenga. Le ngata fo i lea lau whionga nai ia o lea fo i ua fau ma ua tāpena le whale fau o whale whainifo. Ia offshore swani mai sapani, malo sapani, ia mai fo ia malo alofa mai. O lea la fausia fo i tātou whale nifo fau. Le ngata i lea le fua asiasi ana i le tūlanga i pei o nei ai le NKF, Kidney Foundation. Ia o le fuina tala i taimina i le lewa le watu. Le tūlanga ua mei ai le whale whaamatoto fau. E anoa i le tele o swinga le lei, tai pei o mea fo i saiko ele la pisi i ta whaingata ma incinerator. Lea ua tuitia mai al mele fau i vai ata. Sa alo se teimel masin fau por masin lava nei le whai ungai. Te tala alo ia fo ina mea. O lea fo i ua tapena pena mea uma le wha le leia o le whale mai i le whale maliu i tua sivi ma upolo. Le fo i sa au ia se singa i nei upolo. O tele ata penanga ma mea o lo ua. Ia le ngata fo i lea lau whionga wai. I lava le teimi e ACSL committee i whale mai tua. Lea ua. Ioi. Lo iai fo i fuafua ngai taunu ta amilo i tua wa ala ua amata na ngalue ina whale mai tua. E pe o na iai fo inga ngana pe e tau wha maalie i le mota. Ia le mara sa au talanoa iai toi al pa ol sama. Lea la ua pa o mo ia sama. O lona winga. E lenta mai ngā ruenga ia ua.
O le whaasolo atu ni masina nei, masina fo. O le taua fo el polkalame nei lau fionga. O lea ua vai aso fo e mātou ti savali ai fo ili wa ingao. O le whanua i whalatai mo le whalimai fo ile a le whanua i samatau. Wa le ua sui mai le. I le... O sina lewa atu e... Ioe. Longa tala mai le tau e... O le taua fo i o le mele a i le sui fo i le mamalu whalatai le to whai a tonta. Taua le tau langa mai. Wa langa o le me mua pa sa mato wa sia tu langa mua le whale. Sa tu e whai ai. I nai siufanga. Peita ia ua tāwhia. O iei a inga e. Ua tāwhia ma whape o la tu whanua. Lela ua toi tusi mai le. O le taua ia e le moe, e le nofo le whaipuli. Tusi mai fo ima toi langa. Lea fo ila ua maua. Le wai a tia o le tusi ma le whaafanua ma ale usaini mai le lato onu. Ma lato o lo tau mwhai al whaamoe nei whon whaabai. Ma le whaipuli. O lea la se e samatau le. Ona ua mawai le whanua. O le whawhitauri la lea la ina whaima tauto ai ia ma toa tu ngā o whaamoe o mea lisi. Wa Silvia lau whionga nei tasi lea mea lea sau whaamani noa. Talu mno tu lai mai. Sa o tau sisi lava ia sa ili mai lisi o whanmai. O te lea whanmai o lea toa tau whaili sensa e le lua awhi marfitu. Ia o mela lea e pei fallinga mai o lea ulto to e pei e matalatala mai ia le toa whaama whautanga a lato weona ele. Ia ma fausia ia whaia lato lisi. E pei fola whalmai sanap. Wa te sire whalmai o lea e o mai le so. Salo fasu mo tuptop sanga o iei whalmai. Ia ele iei masenisi. O lo iei fi naunga. Pei fola e whafonga sui maluo. O sanapu. Ia o lo iei fi naunga. Iei isi whai mai o le whanua e whawa i fua mai. Ia e mantua lo iei fo isi wau mai. E nisi le whanua. Ia pei o mea lawa ia e laina whaafengata ia ngā luenga le ala fo i leo te talo mai o nisi o whaipule i lato paua lau tala. Ia mautu ele. Ma ia mautu whaafanoa. Ia awane i to iai ni tūlanga e ese ai. Ia mai se fo ia whalmai wa umano uta noa manino. I vaenga mati na euro i nei whalmai no i tua. Umatua maanga i al mele ue i nei lau fionga nai. E leo stala vane ai o le fau to e whaamanino atu i lunga lau polkalami. Ia mea sa whaamanino i morta. Ia o lea lava ua savalia i teimini en tangara. Ai paua ia o tūlang manino lea ua taleno atu. I nai toa o loo iai nisi o ngā ruenga. Ia ona ele lava. Ai o ngā ruenga ia o umana whata o to lafu fonga uma. Ai mesalo e o ane i whae unga nei tau sanga po nei masina e le mao ua ngalu e uina i uma ia ua wei uma ngā ruenga o pa o mofalmai. Bei ona whata o to atu i le bei o sa fotu o lufi sa paitea, sa taua. Ia ai mai se la nisi o falmai bei o poutasi. Wa tas fo na falmai la ngal falmai ia toe whapoina ma. Ia e tau fi fo i ioe. Ia le wa lan fai fu nga le foi sa talo i a fai le faina. E a pe a fa wa pe nga le nga le. An tanga le nga ai fai la pe la tolis. Ia le wa nga i ai le processing o tato mema. Ioe. O le motua. Tele nga le nga. Ia mai o le nga lava mala nai. O le tele ai o whaitionga e le mama fo ntangarunga. O le tāua fo i pena o tāua e o ngā tu alalo. E o ina i le mtangarunga ma toi sinsila toa i le. Ia e pea na o tāua i le i fono. E le o mtangarunga fo i ni angel. O al mea moni lava ngai e le ngata e le tua inga o le mtangarunga. Ai se isil silane le tangata e sau ngase. Mana tau si ngase. Tasi ia te ngata o le whaaleanga mea i tono o le whalma.
Wai, e mai tawina, ai awhai atu e, o whai ngare, ai ai pia liu fo, en whai mea o mea malo. O mea malo, a o tātou, o ta ngata o malo. O ia o whela a tātou, wa le ngangana le, e whati noi mea, se o mea malo, ai, i le mātou te dununga, lau whionga nai. Tātou umo ta ngata o malo, e tātou te sausi whapele pele, i mea malo. O tātou swani fo, ila ta mau aingo le tunu. Ai lo tui ngā mea fo, le ia te loi nei ale sa, amatua se fo, le wafu le malu tālanga o mea. O le matango fie. Ai leanga, o tātou la. Ai, pe ila o lau tala noa le lau whionga i tūlanga o te tele, pe o nai whawhiringia le ase singa. Motua whawhitai ale le ase singa ina ua, toi sila i mea. O le sila mea siling tā ua o le vaenga atua whalmai le u whapitoa. Mo tātou malo ia e tali le au topa. O le ile vaenga o le whalmai. Yo e, le ua whaavanoina mo le whaalelei atili. Ia e le tele ni ngā ruenga whai. Au le mea toi whaalo malosi lava le whale. Ia e lo toi fia whaalelei a pei o whaalo o whaamalamba o toi vali atuam toi polesi. Wasa mātou iai fo i le inga malmala pule. Ia o tasi lana mea o lea e ave i edwha momua. Ina i auna i atili. Mai ua whapitoa mai tusi le leia i rumba le whaalinga po lau papa. O le vaenga leo whalma i whapitoa mo le tātou talinga malo lea toko. Mai o lea iai fo i tangata whapitoa e tele fo i sosani o whamai whafo New Zealand, Australia ma. Nisi fo i lau whainga renga. Fo mai ma tau sa la ofa mai e va lua mo tatu tangata ai tau la mo tatu ele ngata foi la ele o e o fia to ele o tali le na nai e tele ia meo vaenga o le afatu o klinika le al falma e tali atu i mana onga ole o tali nga malo o wa ele tasi se meo le e voi la ele te mi asia se ia o mo pulenga i site umane ia po fel mea le a fatino i wae e tauana ia in tau soifua e ia mai se fo informa i fatto le a tau la moa le ainga fo ia o fo o le winga la ufam talanga nai ele o fatem te penanga mtanga lenga ai mai se fo ia le ai mamao i tulanga e wa o le mea le ai e tasilon me le anga pe le anga mista tinanga le lein mista mbi i mai fo la ori ia le mista sini le ana au le ai au le anga i ro faitio ai le winga le kala le u te fai wa o te penanga mtanga lenga ele o ai maulalo mtanga lenga taninga malo ala tato tino langa e o me tanu fatio le sila me siling ka wa nai o team sinai wa mai fafo o team raya team mai sena fo mai talu nei sa o foi le upu fa ma vai ai i le team tuai wa sama sani no mai ta yo mai fa specialist e mai fa pito fo ele le team o sena la o fai 11 fai pa angam tato sa mai te yono masina e extend ta i valu masina le la o te to sa le la to atu le si sa fai foi la upu fa ma vai ai ala to ia mal vai nga fo le o nga lu fo i tato falma e to valu fo ile o le o nga lu nga nei fo ma fati no ina fo tu ele fo ila o ineli team america le ai tong foi fa so i tua sa tala no ile si o mo le tala o vio fo mai america pe se temi mo le ni o pe america na ma tele vai nga fo le la pisco la fo ya ale pe mo wa tu pe o yeni fo ma ya al mer rawang ngai ya man tu fo ita vilingo la lang te bi nei il portiki ba ya wa sai na ya o tau sang fo le e fa mna tu le limpo skulu tau sanga o le friendship pa mo ma sai nei la tu so sani le la ma ele oni te mi la titi nga lu sai nei samo mo ai o america la ia pe fo yo tamba fo e fa la to e pe le e mai le silima ele a mai o lima po
tu vai lua i le mea tasi, fōringa voi le awa i mai roa ua. Pei la tele le fia o sa mo i seina, ai le ole nganga na, nai, te mantua lava o mea whainga malo, si tatua tunu, si atunu la titi, tau atia e tuto tasi mai o se atu motu mo mole le Pasifika nga tuto tasi mo mo. Pei tai la, o ngā solonga pe on tātou wawa ai fo isi mea isi tu motu le Pasifika. Ia pei ua mai loa saina, ia mantua fo i Amerika Australia fo i te ele me lea soaswania nei. Ai pei o lau tala lea i le ese o le au mai o soaswania atunu. Ia pei au tātou wawa ai pei o nau whai atu 5 tau sanga tau sanga fo. Amerika la ia e pei ia mantua fo ina ofa mai Amerika le whaingo le wafu fo le iasa. Te mantua ina ua whalala mai. Ia le upe ua maua tuana mea le i toi. Le fo isata ua e sunga tu. Te awaila e sau noanga taitai. Ri tuanga. E le whapela o tanu atu se whaaleanga po se whasea. Ia i mea fo i e pei e mai ia e ono se lau lena afe Amerika len fa mai e mai e to e fa nga e fa mai ma e fo le o la tu le no fo mal fa mai fo fa le o le ale umana te pena le e fo to mai tonu nei o fa mai lo te fa ia fa le tau soi fo fa ia le fa le o fo mai e ma le fa le tu e le ia e tau sia i va o seina voila le o fo mai wasa o tel no ele po o le WhatsApp sili mai lampas o le asfa fita o ngonga i sui fu malo ina te nei i le falma e sa uta uai o le fa fita o le fale le sa to foi o le mafuanga ele o mafai e matu tangata na tau ave le repair and maintenance o falma ona la to e ona system len fa waile Yo, wa telo mea lai tu sianga na se. Ia, wa fia la ma. Ma wa fo mela le, so sa. Level au fata te non tanga renga. Ia so swani e mfaina la to so swan mai. Ile li pea mal maintenance. Wa e fatu le atu le o mai ai fai mai. Olo no winga. Wa tauni tu ila lo fan mai ai fai fan mai fo. Ia au te tanto wa al tato fal mai a fai sfuta si tau sanga matua o matua. Ua tau foi ona iai mea e whaingataan tato. Ia mai sin fia ngai. E sena li pea. Ai tō ai foi ua. Wa e se foi lona ia foi. Wal mafuanga lai nei school fal mai motangat fai meu whapale i paelo ma. Ia ona ole mea e sisina mai runga ona ese whaingai nato uon meu amatana. Na mama paipa fo ia i lunga fewa i lunga le. Ia o ta uelen kamuta. Ai. Le maua tuelo e le mwhaion te pēna se vaenga. Ioi. O le ea malulu. E tei longa te pē. Pē a toifalma. Le te pē le ea. Ioi. Ia lea sa e sa si le ina ila se singa lea. Le whamtatalanga i mtanga renga. O mea e whaingita aina. Ona o le ele i whaua e tātou whanma. E le whapela o se tua inga. O mea tauna ngā i o tātou mawhaunga i le mawhai. Ona tātou tau sia le lei ia. Ia asitila o te whaftai whonitanga renga na whaina. Na whaina lātou whaia nisi o mea o mātango whie. Ma le lei. Tele i o ngā renga whau le ua. Ua iai le i mtanga renga. E le whapela o whai atu whau ona o au leu tūlei mai lea. O le ngā renga whai whatasi i mtanga renga. Ai maise le pūlenga. Wa al tele o teimi ai o o nisi foi teimi pe te ai atua i nisi o mtanga renga e pe ua tau ati ngu mai le mista ona o tano so atu i neime. Ia ai e ame tutia e whawhia fia ai. Ia morsi fia foi le lau fionga nai au tai i Port Columbia lau fionga. O matau whawhitai amo lau longa ina le Port Columbia. O lau foi te talo i a maua pelo ma silanga o tangata o lewa na whea ngai ma neime. Ia e le tau taltala ina te miwalu ma lau foi sao na ia ese le lau fia langa e talangoa i Port Columbia.
Ia te tal no manino mamlama tūlanga tau na whamtala talai wingo mea. Wa ale mamlama le tu. Iai fo lape o tātou pōklame. Le tūlanga sili no whaftai. O te talo fo ilo whionga. Ia awane i motusia le avanoa mtanga renga. E whaai loa ai ile atu no mea o tūlai mai. Wai. Na o whaipule mai leivo no. O le wha mua le sa o wha longo iai o le wha mai maonga. Ia, o matua whetau i te le ia mea o le wha mua. Wai o mai te mine, ia bea upu masanti. I rei whaua lo mai sa setasi. Mai e iai a whawhitau leo mea uma. O mea ele ato atoa na whai. O le au whainga leo fo ia ele o tangata ato atoa. E portoal tangata ia a se a fufuanga i teimi. Ai, o la fo itele noa ele o tele tua ia la mutanga renga. Ai, e iai fo iteimi o te whape ane ma au maili poti la whenga renga. Ia, e solo mua fo isi tangata le atu e ngā solo atu whanmai. Ia, taipu ia o tangata fo ia le no fono forele. Ia latu e ngase ia e tangoane i le lipa. Tangoane i le lipa. Ia te ia le ua loke le ea. Ai lo se mea nā latu e whai. Ia, na i ule i nā. Na iai whale tonu. Ia, e iai fo i mea fo ia le. E li poti mai o te ia ua le iloa lea i afu. O le iloa lea mea. Ale malia i o le tala le fo i tuan nai. Tala a esi tau soifu ia. Talo i nei au lua nei vasta lua. Mai sin fia wala. Se malia i o le singasi. Sau male atu. O leila ua whatu e. E ua tapa ua maile i afu le. E langa maile le atu. Ai vai e tūle ti. Mata le le MOH. O ia laina makai le. Ia na va bele o sorry. Ia ai stangata vo isa masani na ta fia from. O tele fa perto a fa fonga mai samo. O tele o tua ia le lai si le fia le tato. E ia tangata fa pe. E la tu ole mai. E mo e wa lu mo me isi mai. Wai. E beila le mele o fa mal sia la wa CEO. Le polisi lima tangala. Ia tau ma fai sfinga wa le fo ia lisia tina ena matu le la fai se pai ru mole. Ole ai fo i mano fuanga le skula ti ia tasi fai to ama. Ia ofi e tanga te tono fa mai. Wai tau te fiue e fa sa tanga ta la fionga na nai. E fiu fa sa ia ole mele sana ave me ai e sana. Faia. Ia on o tatou vo lele o tangata Samoa. Ia e le ava fata ma le whaaloalo. Ia ai le upu vo ele a lesi to ina mota no whaalongo ia. I le avea vo le whaaloalo. E tu oi mana o ngotino ma whaale tonu ai soifu. Ia o le anganga ta ua lavana nai. O ngā luenga umanei u whaatino mtanga ranga. I le toe li peaina, ma le toe whaale leo nisi o mea. Ia o lea lava e solo i fuafuanga. Ia e maise. Si fia foi se, o leisi me sili na tau. A tuaina whaafoi se mea, o le processing o mea, o le whaatinonga. Man tua telo ngā luenga sili atu loa i telo tupe aluai, e alu i le tenda sport. Umana whai mai le vaenga e whai. Whai le vaenga. E umane a masalo be tuiti tau sanga ili whaatino se mea. Whaamalia ina tu la fono. Lea e anga i eile. Ia fufu oma. Sa whai vola o whaalinga i tam salo pesa i tai au lea po nisi o to. Tasi lea me sa o whaalia i le whenua i pale via, sa o tau sanga. O le process, o whaisi umi. E hape a tipi nisi vaianga o le process. Ia whawhai ngofie. Ai mai se lasa o talo. Ina ia whapitoa whainga ia, mo le soifua maloloina. Ona ia tūlanga fo i e, wa nati whainga o mea ma ia vawe. Ia le toso ai le, e process. Ia ai, pawal mea ia le lei le whaatula fo ina tupe ma ia le lei na whaamaumau mea tūlanga. Wa pe ia le mena le ina umi process. Ia le tau whailava le tato malo, mai se fo ia tūlangan sa wai. Ina ia malu puipuia ia tato mea totino. Ai mai se whaanga ina o. Na o whianga o se toi tau toi fo ila i titia i tua. O leisi suinga no u
pe o moli mauina. O le tūlanga le tātou waenga po le outpatient. Wa o le si fo ina vaenga o taile tele fo tionga. Le o pe o wa etu o isi swinga fo. O la o to e si ese le outpatient le ye ne o to e avia le no fanga tuai le na ye. Ona o tūlanga le sa ye e se vai tau fo le na fa pe mai to tele o tangata. I fai tionga nei e lima le ono i tūla, fitu le valu tūla, e le o lava fo mai, e fiula tunu e whaatali. E se suinga le whaatinoina o le au onanga. Lau fionga nanai. O le tau mwhai lau o le tatu matanga o ngai e whawhai. Wa o lu tau uma mei e sauno. Ia a whai atu lea mea, e whapea mai po le halmea leina le whai lea mea. O le fisuia inga la lea. Pe o lena ia i lalo fo i le tatu waenga le la vea atua i ma le emergency cases a ward. O whaawelawe tupa fo se ima maiti ngā ina e pasi e a e o atu teime o. Wa i teime whao ngā mai le si waenga le tai au. Tau i le whae le fiafi o loa le i teime nā ia o whao ngā mai le wae. E le o full time uma ia mai o le si mea fua i te ngata ngā solo atu i le tātou whanmai. Ai moni au, e o fo i le mea sa i fwoi whai tionga e ino fua e no fuai, a le fua e se tila o whausia fua e lala i le malu le tunu. Le si la mea mtautia lau fio. O le tele lava o tātou tangata pe o ngā solo atu. O le si mea le sa uwa ai i ai le mo fautua ina i le CEO. Sila i ai. O le tūma mao tātou tangata. E si fia ngai ala tualis tangata fo ele ele fai atu o se wa ai mau lalo i o tūlanga o mea e tauna nga i tangata ia e tau fo i manai fo ma fia ngai ma ia la fai ngai al tangata fo ele tupul fa lave o la nga lui ia o tele pe una mai tau fo fa ma ia la tu fa ma ia va tuel au si mai pe to lima te maiti ria tala vau ma te i tala vau lai o atu ai na atu alea whaalawe lawe ngā ruenga ale fo ma hima esele le matautia fo na me o tele al suika nei ala swalelen te nei lau whionga nai e tele i a nai nisi o tunu e mai sia tangata mai fafo e le lau ta ua suafa o le tamari i le ana na vili mai a tia o le swalelen te nei vili mai po o te a le whae la fiafi. Ka lau te le ofisa. O le whaife au. O le whaife au a levana. Misal fwoi te siru fia nai le whaife au e swa whai ata wale mataila. Ma Alisa. Vaenga na. O ia le tātou youth. Ioi. Le sa amata maina le YFC. Ioi. O le whawhetai a le whaife au. Wa upu aia na o mai a tia walasi. O le ise teime tusi atu isa tusi whawhetai. O te whawhetai atu, langa sa ave al whanmai, whanmai na pau. Ave loi al whanmai, ae tusa o le apia nai pola so i o i New Zealand. I le mātango fia o le tala al whaife au. Ai mai le tala al whaife au, le lau whetua le leo se tala wane, misalo lai whaafonga, mai whaife au. O le e sili atu le seve sa tātou i lo New Zealand. I le tau fia, le taimine tau nuu ai, le waainga, i nai tau si soifua ma fo mai sa vaia ia. I le tau mai asua fo mai. Ia o te musu lai tau atu ia, i sua fo mai. Ano vili ia, ina ua umal matalangoanga male. Ma whaiwha, o to e whawhitai fo mai ia. Nai doctors. I le au maingoli poti a whaiwha au le au. Hau vai le, nai wa ai es whaiwha au e sua whai matai ia te wale matai. Ia. Lai moli mai a alofa anga ma whawhitai mai a tia o i le matanga o field of service. Mata ata, le lei, mata alia. E o ai cleaners. Ia se vai. Ai se vanga nata tangata i nei o le ai whai ma whaiti o ina pana. O tangata ma whau la nei o mai whafo, ma tangata o ma sani le meo service, ma le wa ai le ngai o inga, le a mai whafta, le la whai whafonga mai ia nai fo mai nei,
ia lea ua uvili atu i lau sunga le fomai ma whaafetai atu e momoli atu ai le whaafetai a lea whaifeau. Ia ai maise lava, ia le au mai ua matua mātanga o fie le au aunanga. E leo se mea lai mita mita ai, au lana ia tala. Se o mānaia ia le whalemai, ese le mānaia o pūlenga. Pe o le nganga leo le whiwhau. Le ngata whai o nisi o tangata, e tusi mai fo ina i tangata, whaafetai mai. Ia, ai tate taulo i newspaper wa au mai tala o, ia o te whapea le i lata mawhau. Ai pe o malepe whalemai o le toiaonga. Ia, ai muri ane, sole. O le matua, ia le asa moli mawina i la se singa le nalatu. Na so o atoa tonu o wheo i ai mo whaamutala le matanga ruenga. Ia nisi o mea, ai mai se lava la le ngā ruenga le metau ea maru. Tele ngā ruenga tele tupe aluai. Ia alona whawhiawhianga. O ma whaina fo ia matali atu i nisi o. A waa le tele foltu alalo e. E le tele sa o onga e maua ele. E whalmai ia e mai se lui tau o tūrei mai. Ia pēr tala atu lea o tala nā nisi o tangata lea tudo. La atu whaamalia ina i au nanga. Ma le tala lea o mai ala tau e le leia tātou. O New Zealand foi e atu foi whaatalitali le foma. Ia atu whaafonga la i tala o mai pe on whaamtala ia. A foi sang tau tonga. O le te lea i o le lisi lai. Lai whaatalitali mo e tai atoa tau sanga ele i o oile. Ia. Ia tātou la, e lea ia se mea o whaingofi. Wa o lai whapea umo tātou o Samoa ai mantua. O Samoa e le whatustu seina isi atunu te lo laulangi ma le leita mawai. Ai a fua la i loo atetunu. O loo le leia. Le whafoena ma o loo tāla whea ngai. Tusa o le o fomai ma tau soifua. I le teime nei ma lato ngā renga. Le ngata fo i tonu o whalmai mtonu. Ia o whafo atu i tua. Wai. E whapena lava. Lau whio, wai pei fo le tūlanga le, o le tele o fisiri fo i ona ua tele suinga, talu mai le tūla i mai, e le ngata i whaitionga. Ia, ai pe o le tūlanga fo ua iei e le au nanga, o tele la suinga o ale wha le lei a tili. Le tūlanga lea i fuala au ma vaila au. E maua atu fo i le asia singa mana moli mawina fo. O iei fo i swinga fo. E pei e fōlinga mai o le tūlanga le nei ei. O le whaatele ngese fo i le o le whaatinoina o le au nanga lea. Ona o le processa e lua vaenga ese le ngā lulue. I le whaatau, au maia, teu, whasoa. Ia pei le tūlanga le vaenga le procurement ma le warehouse. Le wa fio po le ase tūlanga i. O le tūlanga le wa tūla i mai temine. E leo to i ese tūlanga po le whaititia pele la wa. Ia vai la au, ma fuala au ona o lea tau ma whainga fōu. Haftai na nai. Na wa si fia le sa tatu pu e le ata tonu le sa whapea mai lau sa no. Sori tua wo o mali tonu le. O le mea fo i lea peise kula, fo i lea e tu wai nisi fuala apa. E meise mea o loo whaatonoina, whaatu la fonoina le umi. E le fo o tau sisila le warehouse. E le sinta mai warehouse. O le matua le lei ato atoa fo i o le fausanga sa fawai le warehouse. Ma ia teimi. Le lau titilo nei teimi ne e moni alau sau noanga nai. Wa sa ese ale warehouse. O le au vaenga le au procurement. Sa i pei o le vaenga le finance. Sa tu whatasia. Le la wa watu lor whawhitau le mwhautuanga le PSC. Ma le talo vo PSC. E taun tu whatasi i le warehouse. Ina ia mawhaina ngā lulu e whatasi umalato. Ia awan le i toi ti lei. Pe whainga taha ona. O ka waila au. Po whala au. Ia mai se fo i le au mai ngai tua o tatou. Wala au mai wafu ma mewa pena po valene. Ia le la wa sila ne il whainga le uia. E le whape tau wha a sen watu i le e si tamaita. Ia le voi sin fia
Sina mai tai fo lo va ia le warehouse a tu ifisili ma tu langa pe na ia. A ole tau ua mawhai o na iai se whainga fau. Ma ua tūlai mai. Ua whaafai ngofie. Ia ma tele wa vea ia ngai hoi ngā. O tātou. Wa iai le whainga fo i lea i ta o M Supply. M Supply la lea o supply ngofwala au tua sa o la tua au tonu ele 11 introduce masalo e. I lea se singa i se wai i mua au sa whato a fesili ai nā teimi ai whai mai ele i ato se vai aso talu na introduce le. Le M Supply la lea e oka mai a ele. Ele whale mai ia la na ia ana ia whala au mana vai au. Al mesa ia a whai sa vai i au tasi ai tua sivi. Na tua sivi ia ave tu al mela tu po mai ia o mena ai whai mai la tu. Le watu ia na tu wale tu sivi te lea na o sin teimi tu whai tu ai whale mai tua. Pita ila al mele. E whaila control tu a fo inwa wa ai atu le main branch of the warehouse. Ia o lai lava whala au. Whawhitau li la system. E le i work te le. Ona o le connectivity. Fo le maise i le whainga whaona ponei. Ia maise fo i le i le leinga train tangata e whatinoa ia. Wai tawana i idwa ngai postinga i. Ia o te loisi mea apisi ala tontua. Apisi ana i tau soifua malato. Ia wangalonga posti ia. Ia stock nei wat. Ia laila ta atia mai selfie o i sa tau is whateinga. O lai whai mai awhele. Ia au leise mea. E whapena la ndau te titwilo nei. Toi whairo le whainga le sa tau rei nei watu. Watu e whai mai tu siv. E sili atu le tau ngofie ma tau whai ina ia. Handle le lei. Ai toi fo ia tu civil me. Ai sei toi le ua ia nei le mato IT le 11 na to. Ia le la u toi tilo i whainga o menei. I whainga ofie. Ia le la ua. Ia e temi nei la ua mulmo ua telefo ana. Na o la tu i masina umae. E inventory mai le. Ia stocking. E whalma. O uma foi lan tala noa i le tele o le. Sa u tārsanga foi lan si o ia whaile leise komiti a whan mai a awhi ai la tau ia ACO ma le pule. Ina ia tilo le lei i le whaalunga o mea nei o le whala uma. Meise oka. Ia temi nei ua o le lei al whangasolonga ai mantua foi la. Ia so se mea lava i leise atotoa. E tauana. Toi review, ma toi tutilo, ma toi vai. Yo, whale ati. So far, whawhitai fo i lau whangarenga, ma le mea utulei mai. I le mawhai mo la ia, wa le se a mea le, ela tu loa se si e, tasi wa le eise, wa le eise fwala au suka. Ia alu le, me mai o sioki. Ia matu, ia awala, la ina tuai, whai mo le tongia pili, ia, au te whesiringi si uso fo i le e sao wha i financial matang. O whai ali i mea o la e ale mea utulai mai ia ele o iei o mea o whenumia ina nei ma pe o fsota inga. Ia ma latou e wai pe o middleman mai a New Zealand au sari. Ia fo iei tutunga ina i mawhaina na aise mea po o Indonesia. Po whelawa i mea e te tau ona oka mai nisi tatou whala. Na ua si sila nei le i whaingo o le warehouse matulanga uma e matua manai o le tatou warehouse. Lau whionga, o le si ati nai, o tua au loa fo ilea lau whionga, o le whale maliu, o le pe o le tulanga na iei lau whionga. Sa whapea te ite o le whale maliu lea sa iei mua mua. Mo le atu lau tele, a le mau atu whaamtalanga. O le whale maliu ala na iei le fuafuanga. Na le whale maliu e te waitino maliu. Mo ngā luenga a leo ma le whamsinonga. A leo iei se tō whāfou i laua whionga. Ina ia whaia se whale maliu fou. Mo le atu lau tele. O le atu tūlanga o lea fuafuanga. Ia sin whian nei. O le mea fo ina sa su e atu nutanga le. Ai whapea mai. E pei o le aunga sa whai e le mele. Mo maliu lava ia le iei su e ngā leo le. A lea ua manatu le
nei vai tau. Wa te mantua foi o le tele o sa whapea mai le vai a mātungtanga. O le ei masai ai, ia mō tangata nei i ei fō mai whaptoe au mai e whaitau tonga. Le ai i le whalmariu lea. O, ma liu o le whal. E avela i, e outsource o le kua i whalmariu tua. E mantua la, le lau tiu nei mtanga renga, e tele o tatangata. Ua le ngawhatia le tau o whalmariu tua. E si fia voi la alin lai. Wanga lea tumooti. Whalmariu tua ele se, ele la titi se tupe tongi tangata. Ia. O tatou tape o le mele i le fipe lima suta lai le. I le aso. A lela o a ienu la tu ina ia whaateleina. Ia mawhaina ofi ai le lima sipulu maliu le. I le teime tasi. Ese mai i maliu o lea ia nai sinfia le mea fo elai tu wai ia nai maliu ia lea e whaatali ta tonga ma. Ia lea la ese ale i le teime la nei. Ua tau mwhai lea tumputangara. Ina ia whaia ia se whale maliu. Whaapopo. Ina ia mawhaina. Na te wai nisi maliu o tātou tangata tō tele. I wai pēa la o ai i le tele o maliu sa fua i eile whale maliu na asululu. I whale maliu. Ia maliu. Ia lea o te mwhai tātou ina ia whātele ina le ia tangata o le atunu o mwhaina. Na iai tonu. Ona o tā sanga fo e nai tangata o le nga whatia le. Ia pēa o le mena o le e iai le. Whamoi moi. I le tūlanga le o mau atu o ngā solo pēa le kalua ngai whalmai. Le tūlanga whaavau malo. Pē le isi la fia le lea le atunu. Se isi fo i matātia. I le tūlanga le o to whinga. Whaavau malo. Pē le urua i taimi lea. Ua iai se sui o le Pasifika. Ua pale mai. I le nei to whinga whaavau malo. I to tonu se tasi o whaala poto tonga lea. Whaala tonga fo le alalangi. So fo malolo ina. Le WHO. Le World Health Organization. Lau o whionga pēma o masiau te lenga. Whaftai. E se tā uala o fisili na nai. O se ulu i teimi nei mai le fitu lima tau sanga. E aso whanau lea o le. Na ua whailonga tau sanga ni tamato iai tiniwa tau sanga dene. Ia le fitu lima tau sanga o le. Taluna whaavai mai le WHO. Mai lea whaavai mai le WHO. E le iai se sui o le Pasifika po le Western Pacific region le iai le i Filipina. Lona headquarters. E li whapea o eisi o le Pasifika. I tātou ma tonga ma Fiji ma. Ma isi Pasifika. Ua tōwhia le tūlanga le regional director. Tau whaua e tamai o Saina. E o Iapani. E peita ila le ua pale mai le tātou sui le o le tangata sa avea mista o tonga taluai. Ia le sunga le sa minsta o Dr. Saya Piukala. O le tonga la lea. Ia o le history lea o le taimi nei. E misa i e fo sui sa tau mwhaita luai. Pe o na tauta noa fo i le. I nisi te luai sa i fo tonga sa whatu ma nisi o. Ia e tasi ale, ia ae e moa. E malo atu nu tele. Taimi la nei sa whai whaftai fo i ma tau la moa i sa moa i le una inga fo i o le sui le. Ia e moa, wai lua sui al Pasifika na o le Solomona ma le tonga. Ia alu lea, ia na manu o mba pa u mua le Saina. Alu le si palo, pa u Singapore. Alu le si palo, pa u le Vietnam. Ai toi lor to lu, wai to lima. Ia o le Solomona ma le tonga. Ia mato mautino. Ia o se si o la ua e tauntu le me le Pasifika. Ai te ua malo e le tonga. Alana fono mua o tai o le health le mato region a tatou le le na fai nei apelila na malanga mua mai fo ila le regional director le na awa mai na fa tasi tu sa vali tonu la le o fifianga la ile tulanga le
Ma ua maka i fo i le nei vai tau o mātou fo i tūla i mai i ia fo i wa o tausanga uma e fono i WHO i Geneva, i le headquarters o le WHO, ia to e fono ia Oktopa i le headquarters i Manila. Ia e mantua fo i lali i ina nai. O lea ua le fono lea no ia i tonga i le tausanga te nei a September. Lea na malo i Samoa i le umainga o le fono a Minister Pasifika o lon sulu ono lea fono. Lea la ua au mai e tali malo i Samoa i lesi fo i fono tanga lea Minister Pasifika o lona sulu ono. Lea la fatino i Samoa ia au kuso o tausang fo. O se ulo i teimi fo i le ua, ia mai se fo i le ua toso mai e tatou ia le fono lea. Ia o se fianga fo ina ma se tūlanga e tāwai. O le mela la nea na tei fono e fo i la tonga i le tausangan tēne. Ona o la tau le sa, whapena fo i la ini. A le fianga siling tāua pe o lau whafsili o se tala whasolpito le i tūlanga o le Filia. O se Regional Director mai le Pacific. Uluai Pasifika tanu whaawai mai WHO. Lea ua pale mai. O se whamanuianga i o tātou fo i tūlangi. Ia ai mai se fo i le tūlai mai o si rifo mai tonga le. Ia lau fiong, pe o paunga nai mta upu. Ai ni te ua pa upe i se si mta upu e fia whaalau loa lau fiong. A wale mai moa ma le whaafoko mai la tunu. Whaftain lai, e leo tele se mai lo iai fo i si mta upu o ngā tia. Wa wale o la o mo le silfia lau fiong lau fontanga tele lau mtanga luenga. Male au whainga luenga a mata mai lava le pulenga, le pule ma le pulenga. Ia tu whaatasi umai ia vaianga umai lalo o portfolio pe o le NKF o le OUM le University of Medicine OUM. Ia ai mai se lava tangata whainga luenga umai au lava i le kilina o le skulaki o le porta fo le au kosamai ia o la tau le umukuka o le ta mea fo le i tono o falta mea le ale mtanga luenga ma sa au talo o le wala au al mista ina ia mau popo ma wha mau popo le mtanga luenga ia na tapenanga mo le fono lea e numana. Ia tau o le ala lea o le wala au o la o fono whaktoa lea ina ia mwhaina mātou soala upule ma le matanga luenga alatoa. Ia ma awe fo il fautuanga ona o lewa a mata le tala tupe fo. Luful fa luful lima. Ia au fo ina i whatamala le fo ua mo mali atu le tala tupe te luai mo na whatingonga. Ia e mai se fo i me utula e mai ma chief. Ia e ale lei ale tata no tai pia al me fo i le nai o le. Jo ina mulon au ainga. Fono matala noa ia na malama le au ainga mea lai e tau la i ai le silsila ale tamau ai e wa o nei atof ia e whaalangi whapena mtanga renga o e tamau mtanga renga e a whaila silsila wawa ai atu ia mtanga renga o lai nofo tamai le se upu e a le ua a matal tala tupi fau ia tolo na winga ia i fo ini o lo watel nunga pe o le ala o fai atu so o le ala o fionga nai o talale a venta e lewa usfoma wa ol matai tausi ainga tausi e kalesi o masani le o langa tausi ainga malwa ai mamao i tūlanga i manu iai lai e peila o i le au mai ai le nganga ai a fai le feilo ai wa a fono ana al management e ngata i management e leo o i lalo i o i tangata lau tele o le mutanga luenga o la tau lea lea e vai malima i le au malpo le tautuina o le mutanga luenga e whapena se ngona ia awane i ngata i a umalpulenga ia wala au umala tau e fitu i tonu i aili tautuina ai mai se o le leio Samoa ia o le au te lenga lava Samoa i lau whafonga o a lava ni whale tonu ia la foia i nuku ele aina. O ani vai ngol mtanga renga. Ia, i o tau alofa. Wha mangalo o whanau ia te o tau. Ia mtanga renga, me se fo i. O mātu te ngata whatu pa amale vai. Ele ia sisi ato toa.
talo lava al mista ia le tualofa ia whaoa o mātou tangata vai i le tō whā ma le whaututanga. E manu i ai Samoa. Ai mai se fo ia e whātamau aina le matanga ruenga ia li imta mai tai fo mai i o lātou mawhauwhaunga, e mai se o lātou to mai mataleni. Ia e mai se fo i le malu le au tau soifua. Ma le au whainga ruenga atoa e o lava i so se tangata iti. Ia po o cleaners, po o security, po o skulaki, po o i lava. Ai el te tununga nai o au unanga uma o tofi mai le tua. Po le alava lo vai ma le whata waa. Ai o tofi uma e ngalua ina mtanga luenga ile le lei mo lumana i Samoa. Ia o tofi mai le tua. A whai u whale tonu ia le au unanga a le matanga luenga le whalmai NKF ma le universite. I lalo o pulenga a lou fo i minsta. Ia na ole tua ia ile atoto. Mātou talo, ia wha atoa le tua. Wha mangalo Samoa le ni a leo mtanga luenga. Le aso su atu mtala atu au le whalmai i tato o lou tentinunga o le whalemai o tato uma. E awane e tu susilima wana o le au whainga luenga e whito i tonu i ai ni whale tonu. E ia na au whai atu. E iai foi teimi. E mai tau ina le au whainga luenga. E solo mua i o tato tangata ngā solo atu le whalmai. Ia le whaaleanga o nisi me. Ia ai whamalulu atu la se upu ua la vale. Ia pele tau te mali. Ia o tato lava o Samoa tato te tala noa i upu matala. Ia ai whai u lava i le mātango fie ma le lei. Tua lo loto le ia tu langsa ula unga i tai. Whai u en tatala. O le sao e kalesia i tina e whakasa me tutisi. O le tele o nisi o e kalesia o lo au mai fsoswani mo tato whamatutu. Ai maise o lo o whaau au pea. Ia maa lea whaatali na masinei nisi na fōa an whaatupe i fsoswani ni. O isa whaapitola o fsola o whaatalofa ma le fsoswani ma le whaaftai. I le whaili fo i lea le une alawa. Sungat whaiwhi au mo le whaatua ma no whaatu. Le voi nau mai whai le sunga tupe mo le NKF. Ia le voi la la ataunu mai no fōa se fulu. Le whao ngā e le tātou NKF. Ia o le tā ua ia ia mea. Mōli atua fo whea lava le mea o le whaafonga mai ai. Ia mai se e kālesia, ai mai se fo i company a le Beef and Products. Tasi le company le motu le mea lofa i tausangu. Ia, te talo lava, ia whaatu mo i le tua mea o whaangau. O i fo i le Samoa o lo i ailon sao mo whaale le inga o tātou whalemai mo mtanga lunga uma. Ia, mai se voli tātou universite. Ia, fisoswani le tua i lo tau soufua ma le wala. Ia, o le tala lea na nai, ia mai se fo i tūlanga o tātou mawhitanga. O le talo ia maualo soifua. Maualo soifua. Mo mia. Langa istanga te hita i menei o mea whasalau nei o to. O lo tangata. O le matua fia. O le matua. A fo i lesa whaila o tala. O i lava e fia interviewa. Seisi ia au fo ina interviewa na o mistari. A interviewa o mtangata. O ai pe. E te wo sau stala. Seisi o lo wita ia mistari. E se tau. Ai. Tala lea. Ai whaftai. Whaftai la wa fionga. Mo le whaamanoa lo teimi. Ta ua tele ia nei whaasoa. Ma whaatantal noanga. Awa lava le sila fia le atunu. Ai tue mole atu la mātou whaftai whale lava. E mole atu le whaftai le tapua inga le atunu. Ai mole teimi nei. Whadoi fuai. Whanire la ilona taua whiawhi. Le la Samoa wa whelanua nua. Ua whelanua i ona ate i le langi. I o e tawhisa wali wā.